ya uba ngalayatu ya pi. De mau uban sasensyar ya upa jonga. Te usaul ulalej ya Samuel haka kordob. Bad ulaong sumbhase ya tu yanga he kayeng unong yo ilupa. Te Samuel ulajubab ya Saul. Ngade mga unong yo ilupa kilet haswa jonga sya kajaka kanjang namar menta kasngi pinya bamban nga bat endowment step ngan sapa bapin lej no bat ngan sayatu artat baro kat ba don hakajingmut jongpi te Samuel ulashim shitendong ka umpunyang bat ulate halor kakli jong Saul bat ulado yu bat uong hato utrai syam pensle yepi banlong sim halor upai jong Israel bat pin sensyar halor ki pa jong utrai bat pin pelai yaki na ki jong kino shun jong ki badon baro saudong kaktin jong utrai Yesawo yau blei Samar puai nomor ruspa kentai pusau. Ruspa kentai pusau. In ruai dekat arlai unyopra. Me ajin kwa dono jongu memshem kenta jau beta jau tajikerku pansiar siar me benpo pandemic no chunga akamon jong me ko try bato hikayenga ya ka anjong me hallelujah 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 Utrayon don reng kad bat pim Kajimpulena ka gospel Bakhuid kat kum Marcos. Ujesu le leit biang sharud ka duriyav. Badupai belen ulayalum saudong jangu. Badula hikayaki. Tekat ba unang iait ulayo I ya ulebi ukun u alfius. Ba usyang hakiying ap kajana. Badula ong hao to board yanga te ulayang joy badula board yavu kadba udang
shong bam haying jongu lebi bun ginong long khajana bat kinong pop kilaya shong lang badu jisu bat ki sinran jongu namar kilaya don shibun kibaya bud ya u habagi stadain kibanna ki parisi kilayo i ba u yap bam lang bat kinong pop bat kinong lum khajana kila kili ya ki sinran jongu balay u yai bam lang bat ki nonglum khajana bat ki nompop habau jisu le yusngo ya kata ula ong haki kito ki bakoy bakia kim don kam ya unom pen kia Henry kitu ki ba pangke ngam shimlawan man kot ya ki ba hok Henry ya ki nompop ka gospel jong utrai ko himen ko para bayid how try Jesus Christ ke jimpule mendakas ngi ke ring jimmut yangi ban puson halor ka jing koridor ban ward ban shem ya utrai haga jingim jangi ngios ngo shapang usol ulong ukun jongu kish balong rispa uladon bun ki kada bad haga pareng yong kide ki shi dongi kabamot ki kada kinde bo jimbun ki kada kinde kilongi dakishin janga jingrispa jangi beri bad hangne uppa ula kot ya ukun namar uppa ula shem ula lap balaja ya ki kada kinde ki kinhun ki kada kinde amde tangka we ka kada Henry bun dilit shi kinhun ki kada la ja nagasem but kalalonga jingdu nong badupa ula betaya ukun ban late ward badukun ula kongu ban late ward ula long uba ya trailang badupa bad kaya ka bangi yusngo kalong ublehi ula pinvandur ya kane ka jinglong ha ka jingim jongne ukun usaul na marbale uble umut ban yakendu yaw ublay umut ban kindi burom yawu ublay ula bujimut yawu banlong us em shisin ublay ubujimut yano ngi ha ben yait lemba ke jingjen jar shipor arpor bun sin ngi perkat ladangi duwai ngi light na ke jingjen jar lese pinban kanang juria ke jingjen jar Shisin ngi perkat ladangi jan badu jisu ngin salai lui na baro ki jinge Henry kanang bun shishu ya ki jinge ha ka jingem jangi nagadaga daw hangni ha kane ka binda janga jimpule ngi haben sautu manle ki jingja don ki por ngi ja bun ke baro lese ngi ja eki parlok ngi penja eki parlok ngi penja pesa lese don ki bruyu khaka jingim bambiang jangi ki penja eki jingko jingkia ki bruyu ki ba yard linkar ki bruyu ki balle ki kam kaba kompong ki bruyu ki bam switch new ya ke jingim jangi ki bruyu ki bam ken koridor eki jingim jangi ha ka jingdi bat ki jingbuai tanglang kidang penja ya ke jingkoi jingkia lese haba ki bru kim sumar ba ya ka met ka par jangi ya ke jingim jangi lese ki ngop ha ke jingjin jar kawe hadin kawe pa lese khamda me ke jingkoi jingkia don ki bru ki yopang na mar ba kim sumar ya lade don ki bru ki ba ki kala duk na mar kim nang ban pinyadi ke jingim jangi don ki bru ki poisha ke jing sausi na mar kim nang ban yada ya ke jingim janki don bon ki brio ki sngo marwe
Don bon gibriu snow jinjar haga jingim junkie namar kim nang ban penyad ya ga jingim junkie. Ban hang ne wan lada ka jia kum ge ne ga jinglong haga jingim junkie. Ka tinu ble ka wanra jingkermen iyangi. Kade lemba ka jingjin jar si por arpor ngilaban poi sha uble ngilaban poi mark mat bad uble ngilaban yakendo mark mat ya uble ha ka jingim changi bad usol kadba ulastang ban wad ya ka balaja ha ka jakka ban shem ya ka balaja ulastang ban lap ya ka ba poi perkat balong ka jinglong uble ha ka jingim ula yakendo penban ya u prophet ya u nong ya tulepa ha uba ublay ula bujing mot chua ba usol utip ublay ula bujing mot nagabenda jangi iway pa iway rukomne bad ban pen boy yangi bad ban pen sautu ya ka nige jimmot jang ublay lese upenya yangi lemba ka jing jenjar shipor arpor lese ngi haban perlot ya ka por jangi lese ngi haban stang ban kongo ya ki briu bampoy perka lese ngi haban shashkori ki briu ba kadau hangi ya kelendi bade ben yaid kine baro kilongi dakishin jonga jingjob haga jingim jangi kumba usol ule yakendo ya ubriu jongo blay bala kalalong ka jingker ku haga jingim bad kala perlong ya usem uban sasanshar iya kari Israel ko himen ko para hake jingim ka jongiru ngidon kom ke nigi jingjia bon sin leseng idang ja bon kie baro leseng ilongi brio ba benot bad babe halor kie bala ja hake jingim jangi henrengi de ben sauto wat khabangiat lemba kom ke nigi jinge hake jingim kane ka jingja kalong ka dakashin janga jingar ko hake jingim jangi lese kane ke jing sosi kane ke jing pang kane ke jing jinjar kalong ke jing kot ke jing ver jong jisu iyangi banjan badu kenamba undup la ban tum kang kam iyangi undup la ban tung dak kam batima iyangi om deishu ki briu bawad ya ki kada kende henre ngin kerlalong ki bawad ya ki lambro jong oblay ki lambro jong oblay kane kalong ka ba kongsan unong wad kada ukerlalong nong wad ikilang borot uberlay ulatung kambate mayawu tendeng kabayangi ban ino yaka jinglong barim jangi kabayangi bangi duno yakeke baro kabangi ken kordor palad aga jingim jangi kabayangi bangi yai lembaga jingjinja shipor arpor kabayangi bangi tiapang shipor arpor banya kabangi do ya uble haga jingim jangi lese ngin stang ban shem bangin lap ya ujisu lembaga jimpang kabangi yai minda lese nginang lap ya ujisu lembaga nega jingjin jar bat ke jingdug kabangi yai minda Badai naga taga daw ka gospel ru ka wanra ka ju ka jingmut iyangi haba ujisu kod uveria ulebi ula kloy ben ino ula kloy ben ino ya kaspa jangu ula kloy ben penja ya kaspa ya ka jingit kaspa haba ula yusngo ya ka jingkod jangu balay kumba usaul ula kloy ben ino ya kieke baro naga benda ka kam ubalay Kohimen kopara, kumulebi, kumusol, ujisu wan shangiru, ban penja bon ke baro nagabenda jomu, ban penja lese ki paralog ki ba pensha yangi, ban penja e kaspa ka ba penjat yangi, ban penja e ka jings ngabha jonga parte ka ba pin yalam jingai yangi na ujisu, ban penja shipor arpor ya ka jingko jingkia, kumba ang bon gi brio. Kade haka por ngatiapang haka jingtia ngalayakendo markamat ia ubalay don gibriu bayakendo markamat ia ubalay habaki tiapang habaki minsaw jur habaki yakendo jingjinjar ujisu udon ka saindur kabatimay haka jingim jangi iway pa iway ban pinyakendo ia u ban pinyamad ia u haka jingim hato gi kloy niyam ban penrit kendian Hatongi kloiniam ban shashkor yawu. Hatongi kloiniam ban wad yawu.
Hatongi kloiniam ban kongu iawu kenamba ngin kelalong kibrio kiba wad ia utrai kiba imwad utrai mangi kelalong kinong peit ya kilamborot banyaki ba peit ya kada ayu jisu unang kerku kardo yangi hagane gi yukeris Bakhuid balong kiba shem balap ya jisu hapadeng gi jingjenjar kabang yai menda jisu be id kerku kardo yangi pensle yangi yarap yangi ban shem ban lap yame hagini gi jingjenjar kabang yai menda kerku yangi ko jisu bangindup langa ban yomad yame kadbangi tiapang kadbangis ngau talot hakamet kapat kadbangis ngau jinjar kadbangis ngau dok jisu dalam ublay jangi balabu ia ke jing dumu kerpang naga benda jangi iwei paiwei yarap yangi ban sauto bat shempang ia ke sain dur jame haka jingim jangi en yaro ia utrai jisu Christ amen tongin plai ke jinget ke jangi nganget au lei upa badan bor baro unang ta kening kendau padahal Jesus Kristus kun ba mai jemu trai jangi ya bala pun mensi Bakhuid ya bala kana ka Maria te isoti ya bala shalabin ko Pontius Pilatus la sanar na ya la ya atep ya ya shakiya Sngi ka balai mami pat ni beya bagi shabe ku sham lei upa badan bor baro unang taon kabalang bisar kiba imba de gibaya kangi ho min sim Bakhuid hagabalang Catholic Bakhuid hagajing yasulok kirikuid hagajing ma kipop hagajing mi pakado hagajing imbam jikut amen Lai spa untuk kunta Toya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pediang hun hau blai upa badan bor baro to try jing jing nyani ti jong pi da jing ro bro kerteng jong jing mustoi ngi berka palang ku jong barak koi ko trai ngi karpat to ai ba ka jing terwa jonga jing shakri jongi yame ya ki bang ngila bu halor ka duwan jame ban kin ma buram yau Anthony Bakhuid kilong ki ba me pediang sngebha ba to ai ba enda la pelait yangi nage jingte ba kincha perte en pelong yangi ki ba rispa tang hame marwe da ukris utrai jengim amen utrai undon rengka bat pim rengka bat hir token tiu yala ki donot ikin tiu ki shau try panginai ngu ya utrai ublai jengim ka shau hong bat ka day dashisha kalong ka ba shang hok bat ka badai ka dai ti jengi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko kinrad ko pa Bakhuid ko blai badan bor bat bam jikut lemba utrai jengi Jesus Christ namar kumba hagas ngi buram jongri ku jame u Anthony me ai jinkamen haga balang jame kumdaru me pen klain yaka daga nuksa jonga jingim Bakhuid jengu me hikai yaka daga kendin ga jingelap jengu but me ai haka yaga jingeda jame kum ga jubab
ia ke jing duai jungu bat namar kata renggat bat ke kinhon jung yangel bat ke rikuit ngi ruai ia ke jing ruai jung ke jing ya ro ia me bat ngi pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid, ku Taïew Lait-ïa, leng desa wada kamuram jome. Hosana, Hosana, Taïew Lait-ïa, Hosana, ko himen ko para agane ka por ka bakentang tam tongin duai na du ka donod baga bor Jesu kan seiso hapojongi kan tre hapojongi lampau men siem Bakhuid pamangi vei pai vei ikin kordor yaw Jesu hakaba penjano ya ke baro papin kut lat ingi benjan bat Jesu ben shem ban lap yabu itrang na du ka donod dakaba ino ya ke baro bas pin sateng ingi haka jingim jongi nakabani amad yaw Jesu dashisha melongo Bakhuid ko trai katemei jong ka jing Bakhuid barom namar katangi karpadiami to pen Bakhuid pen kantang yakini ke jing tarwa jongi da ka bapayo men siem jame kum ga umjer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jongotrai jongi o Jesus Christ haka por bala dino ya u badala kamons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu badaka bai ngu yame ula kedia ya u badula ai halage senran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bai naiti naga benda jampi Hagaju keru kamenda lalayabam ula shim ya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halage senran u ong tushim batudi na kane pi baro nemar kane kalonga kuri janga snam janga jutambati mai badbam jekut yakaben pen mi naga benda jumpi but naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop tole yakane ban kan mau yangam kusnam bakardor jungu Chris to pen Bakhuid yani pen Bakhuid ya kemen siap hadim pen Bakhuid pen koi pen kia ya ke bapang ke bashitam bara ya dai yang inau bamen na ke kalam ka jingmaya jong ka jinget Katasin bangi bang yune upu bangi di nakani kakuri ipen braga jingyap jong mikutrai tadadu menwan namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia pat ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trai ya upu jang ke jingim bat ya ke kuri jang ke jim penim ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bat ban shakri yame da ka bas ngevret ngi karpad yame ba ngi ke bayo binda haka met bat ka snam ukris ngillong
kibela penyatele kawe da umensi Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jame kabala priang hasatala kaparte but to penjana yaka haka jingir renkat badu liya upa Bakhuid jangi will but bishop jangi but baru kilingdo but kirinium. Token mau lemru yeki himmen ki para shinrang but kinde kibela yotia daka ba kermen yaga jimmi pam but ya baru kibela kalat no haka jingis ne jame top diang yeki shaga jing shai ka kama jame to isne yangi baru ngi karpadia me barengkat but kamaria te isuti Bakhuid ka kami jangoble ujaso Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid u Anthony Bakhuid u Francis Disease Bakhuid but baru kiri Bakhuid ke bela pen sobhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut but bangin ro but pindon burami me da ukun jame o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallong hame u blay upa badan bor haga jingelong kawe jungumen siem Bakhuid baro ka burom bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para to in duwai kumbau Jesus la hikai yang iban duwai ba ka bor jungu kan pau hangi bangiru ngilong kibajan badu kibakin kordor yawu kiba wad yawu kiba kongu yawu haga jingim ka jungi kopa jungim Ba beneng kalong ka Bakhuid kerteng jame kanwan ka ima jame kalong ka mon jame akan dau para beneng tuai ngi minta ka jimbam jungi abahala gasmi padama ini keren kan jungi kumbangiru ima ke beres niyangi padwa telam yangi shaka jimpan shai Henry apply tingi na kabasniu top light yangi ngi karpart ko try na ki jing siniu bara haga jing spoon jame toy jing suk jing sign hagis ngi jangi knamba da ka jing arab ka jing is ne jame ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jing da na ka jing jinjar bara kadangi dangap ke melendi ya ka jing karmen Bakhuid bat ka jing wan pa jung nang penim jangi o Jesus Christ. Namar ka jame kalong ka ima ka jame ka bor berka buram chinom la chinom Kutrai Jesus Christ meyu bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jings puan jame to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingat le kawai kat kum ga mon jame mame uba im bad basansha jinom la jinom Amen. ka jingsuk kutrai kandon barabor rengka bat pim Rengka bat pir dap da ka jingi do Christ tangin ya ingu markelia. Kukulam radu play, make it keep up protect the scouts in a yagi. Kukulam radu play, make it keep up protect the scouts in a Hakami ukun lambro jang oblay. Hakami bakit na ka pop jang ka parte. Sukito ke bala korsha ka jing kawai jang ukun lambrot. Ukadrat namlong basang pao namlong pabiying janga resyo ang tanakati kamasim janga kasakyahi.
Blego pa, blego kuna, blego mit siem Bakhuid ngis ngoy me. Nagabinda ka jingir sport jame. Agama melap sayangi da ka met bat snam jungu kun jame. Din magane communion Bakhuid bat communion men siem. Menam men khadang ya ka jing tran jang dolur jangi. Jisube karku kardo yangi. Pamelong ba kardor ha ka jingim jangi. Pangi kindi buram ya me hamalla ka benta changa jingim jangi. What happening ki jimpang? What happening ki jing shitam? What happening ki jing jinja? What happening ki jing duk? What happening ki jing snow marwe but jing sosi? Jisu ki kindi ya me. Namar melong ublay ba kardo jangi. Melong ublay ba dan bo jangi. Wan shang sa po ki inga sem jangi ha ka jingim jangi. Ha ki kam ki jam jangi ha ki pule ka buddhi jangi. Pen slay yangi way pay way ko Jisu ay boring ko Jisu. Pen goy pen kiyay ki bapang ki bashitam ha ka dekong port. Jisu pen kanera ka ti halo jangi bapang ki bashitam. But menang kindi buram ki ha ka dekong port. Bahot hapadeng ka ta ka jing talon ka jing duna jangi. Ay bakenang yomad ya me Jisu ha ka men siyam jangi. Karku kardo yek man lagi longing langsen. Kamda me amaro ki niki himmen ki para. Ki bashimmen da ha ka niki yukirish Bakhuid na kirlang kirlang. Ay bakenang yomad ya me ha ka dekong port. Ay baken long ki bak each hem ya me ko Jisu ay boring in Jisu hallelujah Jisu ki mane ya me Jisu ikin diyo buram ya me Jisu hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Jisu 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. To ai hangi ya ki rapsa nagabinda ka jimpin kya jangi dagi sakrament jame ko trai bangin job ya baru ki servia jungunong shun kumba mela ai hawu Anthony Bakhuid ba unyo ya ki jingjob badon buram halur ki bor janga jingdom da u Chris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka bat pim blay badon bor baron karkoya pe upa baru kon baru mensim Bakhuid Amen. Yalay suk ban panpana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampi Isongo yaw blay Ars pa sanpua Me ba it wailem yanga gat valenti jang jai king ala iling kenta awajing imbranga kuk mi sotina la kake basle Kuma mensim Bakhuid, Balang bangun kau cinta berfos, Amen. En je roi Jesu Christ, Amen.